Assalomu alaykum do'stlar. Bugun haftaning 2-kuni, beyşembe. Bizning sabog'imiz jalg'asuvida kebentega o'rganamiz bugun. Qancha qavat bo'ldi? 4 qavatdan keyin kesib жатырмыз. Bunda qancha metr? 2 metr bormi? 2,5 metr. Ya aytqan bo'lar, davomli. Eng so'nggi yerini olib. Endi kim biladi? Faqat juvotqanda avratni misol chalib ashliq ko'rinib turibdi-mi bu? Asli. Hadi endi nega bundan berdi? Mana ham kishim Ana yerga kelishib, ana yerga kelamiz qasam. cheki Bu adam balasining eng so'nggi kiyimi bo'lsinmi? Bu nesi bu Valixon? bu birinchi aslas izar bo'lganlarda o'rmonda tasbihim sol izar o'rangan lifafa bunaqa ham qamisda qo'yiladi. Shu yeradan qo'shni shu bo'lsa ayollardan yesib bo'ladi. Voramon bo'lib, ularning to'sin jamasi qavur mata bo'ladi. Uni ayirmashlik hisobida yesib bo'ladi. Yeradan do'stlar ishi bo'ladi. Endi nechagala qaysin bermayman hozir. Qaysi tik etib cheshib ketaveramiz. Bizi bir просто jibim o'tib o'tdi. Bunday bo'lsa. Ya, Arjana tikdik bu, hal qilsak. Buna men to'g'ri ne qilyapti lekin bundan keyin olasiz degan. Bosh bo'lama ko'rmayman, chaqnadaymi. Buna o'tsa Ara qashdan. bo'ladi. Buna o'tsa aqal oyog'ini qo'yamiz. Buna o'tib kerak qo'y bizga. Ha bu cippen tegilmeydi o ya. O'sib qo'g'ib ketaveradi-da. Lazmancha kengda yo'q kesib ketaveramiz. Ha, oslay tegiladi ekan bu. Ana bu material chiqib turibdi. Sudan keyin yapti bo'lsa. Yetim bizga da o'zimda kiyimimizga bizga da o'zida to'qiydi qo'y. Bak qimmat futbolka, qimmat shalvar bari qalat deysingmi? Eng so'nggi kiyimimiz bor. Maqt ko'ylak, maqt kiyim, qimmat 50 mingga 100 mingga olgan kiyimimizdan mana kiyimimiz ortiq bo'ladi bizga oxiratdan kunni o'zi kiyimni olib ketamiz. So'nggi kiyimimiz. Belbov deysizmi? Ko'pilganda Material bittimi? keyin jamoasini Ne qancha metr kerak shunda? sol jamoasi 25 metr. Birga negizli bir jarm bo'lsa yaxshi bo'lardi. Menda o'zim avrajimda bir jarm bo'lsa manda avrajimda men ketgan holatda bir necha. Bir jarm bo'lsa jamoasi bo'ladi. Ona yerda ta'lim tishni o'qimaydi. Naqrangisida ko'ylak kiygan. Jırtıp jagasini chiqarib qo'ydi. Uzun bo'ladi ekan. Bu keben degan jipsiz oslay tegiladi ekan mana. Ko'rinib turma? Appoq bo'lgan so'ng o'sha ko'rinmaydi o'sha. Tartibimiz bor. Tuzatmi? Mana. Bo'ldi. Endi tushundim. Men buni ikkinchisini to'g'ri berayim. keyin qo'yamiz olma. Boshqa shu ustidan qo'yib, joyimizni astma. Avrajim yo'q bo'lsa, Burada keşak var. Nesi deysiz? Sıkıntı verdiler. Boshqa nega bo'ldi? Mana birovni yana suv o'qidi, ikkinchisini qavg'ini bastı. Asıl sana adamlara farklı kirimiz kaldı. Joy ona keyin.
Байлап алатады ғой, туған кезде. Мына бел бауы. Мына аврет жерін жуатын, мына көйлегі. Мынау Мынаны және мұрнын, құлағын, аузын deyalады. Осы ғой. Мынамен мысалы, аның аяғына кейін осымен бүйтіп мұрнын іші тарылайды да. Тастайды. Екіншісімен екінші мұрнын ішін. Құлағын, құлағына солай. Мынау ше, екеуі бірдей қылып қойсын ғой. Мынау басы мен аяқ жағы да. Байлайды ғой. Мен байлағанда. Кебінді байлауға ғой. Машалла. Біраз нәрсе үйреніп қалдық. Алхамдулиллахи роббил аламин. Екеуін бір-біріне кигіземіз деді. Дайындап қоямыз ба? Болды. Соңыздан қайлы болады. İfa. O sarı kısmında o yemişte yapsak. İzah var mı? Birincisi ne dediniz? Lifafa. Lifafa. Bunisi izar. İzah. Sonra bir o İzar. kuyruğu. Köylegi ne dediniz? Kamis. Жағасында. Bunu bayda koyuyoruz. Bunu kadınla ekliyoruz. Bana kısmına indirdim, ben bir koydum. Açar suyumuzu, açarsa o şekilde canar. Sonra başta indirdim, ben bir alınca oluyoruz. Енді болды ғой олар. Сосын мына жан-жағын байлаймыз. Белбеулерін Қазір қойып, міне. Жинақ қойып та. Жинақ қойып ішіне. Несіне әкеліп? Mına dostlar, bauırlar, bir jipsiz. Екеуін бір-бірге осындай байлап шықты. Ешқандай тигілген жоқ. Мына бел бауы, мына аяғын байлайды екен. Мына бас жағымен. Сонымен бір адам баласының соңғы киетін киімі дайын. Мына жерден салдаттым, адам көтеріледі ғой жетіп шығады. Бұл ер адамның киімі. нелері бар. Жерлерде күндерінде бар. Нелер бар? Қалатыз. Азыр жуындыратын кезде оң жақтан бастаймыз да. Бірінші бас жағынан, басынан бастап жуамыз. Басын, жаңағы құлағын, мұрнын бәрін жуып болғаннан кейін оң жақтан бастаймыз. Оң қолдан бастап оң жағын жуып аламыз да, арқасына. Одан кейін бұны аударып, сол жағын тура солға жуып шығамыз. Саусақтарының арасына қалдырмай, аяқтарына су тигенде жеп қалмайтын қылып та. Осы болады.